KHYC Soyong Circle, Kalami Shakmat Ban Penchai Bakamshim La Persha ya ka Soyong Greater Water Supply Scheme, Kumalakren uba bela nongbri, ubalakenok bakaseng ka Persha ya kini ka scheme. KHYC kala Penchai bah ka arpo artrik wyayong arajar arpun riu, kala ikendu yu Chief Engineer ke PHE, habaya deb ka jing kinong shnong na ka jing sa teng ka scheme sam hapo ka shnong wa nong kse. Ulong habayade baka Greater Soyong Water Supply Scheme kila yok kajing syai ka betikana baka don kajing penkrek banya soy soskular tang kawai ka kur ya ka klau thup kumta ka seng ka sngokia halor kani. Ulong kini kidai kajing ekren jong ka seng batu Chief Engineer Henry Kamshim ladon kanu kajing ekren ban khang ya kanu ka project. Kaseng ka aipor hapo shitayaw yaw ni urang ba abun pensyai halor kajing kano jong u. Nangya kami kumpino yalam kado midap taka Yusukia apa kami kata kaji ketok ba ni HWC sel skill ni persya yang tei ka scheme kata Greater Soyong Water Supply Scheme kabawan hantei hapo kathai luksai iwan berpusai ini nakaliang jumi kahinyo trap yo sel skill ni persya yang tei scheme kaba kebakaran daurui nak kira rumah ubah laong ba kita ini ba belan nombri iba laong ba KHWC sel skill kadai gawe ba persya yang kadai scheme kita yang ini iwan berpercaya ini ba lakata ibawan di scheme hapo ka area ni kadong petang jumi ngim juga kita kadai persya bunsin pada kita di scheme hilong di bakro ram jumlah menjadi yang identiti nak yang jumi keseng di Yusukia ban penpilak pelinti yang ban wing yang kita dijemput kecerwan kenang ba scheme kenong kebayang baik identiti namata kabit ban kecing mentoi jom pada di bawah ha kabide ban wing di kini rumah uta ba belan memberi uba kentok jur ban kepala punjab rom ya ni pun pinong yalam jom keseng ba uday berpencai pada apa si tayong hak kabede begitu dulu ba ni persya ya ketika Greater Soyong Water Supply Scheme lada nakalian dulu umla berpencai apa si tayong nakalian dulu kesen ni sesum de kiwe hilap inti lani kiwe sinjam bakam tege persya itu rau kabede bakka juli lan for haka ban hang le kabede bakam Akaban nak kalian jongi ka HWC yang circle apa adrik ban sa orang beliau ilai ban kendu yang Chief Engineer jangka PhD habis dia kecing jeng ban bang senang berkawai kemat kebangikan yang ada asli kalau ba habis dia sateng jong scheme hapo pandem hapo wanok sai akaban nak kalian jongi beseng nak port ban bang senang dijubut menam sini Bangladon kepor ke bana kalian jadi belajar sedang benjurut yang kita kejadian itu mentaruh kena apa sedang manusia kadang guna bagi ketu yang sokat lembak PHE bahkan cimkia ban penbiang itu. Hoi burung ya kino nyelam sedang ibu rom iki dorban sedang ibu rom iki kino nyelam raj ibu rom iki dorban raj. Andai kalau empat ke bombe bagi kita kino nyelam mungkin simtoku ban Yada, habadon kejingsya, banpen tene habadon kejingsya pendu de hok jogi susno. Ke bang sokia kalau bang bolong ko wanok se. Apa wanok se kejingsam ya jing penbiang ya kamlong kejing kamlong halti barti. Nak tak tahu harusnya badak pun ngelek ban juduk ban ngelada wae sokar bang penbiang ini. Ai ke bah pun bagi ailangi di webat kilong ye. Kata kali kowe ke bah dia kan habis wanok se. Ini jika nak PHE kalau bang, nak yang PHE kalau pulang ini bentuk efek berkam head, lalu non pun naik sama program. Dan ini, hadu mentaruh kita jika pulang jom PHE kecukut kecusak kisau air. Nak tak tahu kalau ini bagi kendu ucap jenis bercipta yang rekam untuk manusia. Dan ini habai dapat berkakak bangilah pemilah terkepor, lapor bagi kendu ucap jenis bila ada jatuh. Dan jika ini kalau bang bersenaya ataupun But kita akan dia kalau ban kalian berdaulat, kumpul lapusnya untuk sui. But ulah perwit bersenaya tu kan, tu. Aila juga kita pergi bersih masuk ya.
bang la kendu isim dia ban sim kia kalau ande matai te kamdai ke bang sim dak ni no ande kamdai ke bang sim kerja pro ni no kum ka seng bang sim yang no kan isu ka jige jing no ba no isim na jing khai ban isim na jing kli yum sim na sim da ka jing mang ande ban thau ni no ande isu ban ni thu ni ba bang sim yang isu to no ka kubun ande no ban ta isim na jing kli bat nang tahu dia apa. Oi pada bantang bang kuat banjur hane abide mereka berita yang atas spesifik. Nah kalian jom sing hadir bagi dia objektif bagi kenapa. Nah kalian ke office PC bakadon kita kejingtu berpengkelah saka pendesain agreement abide mereka tanya tutup pendesain agreement tanah koi kur. Bila yo bagi saya ke dikena yimdai bang isu harap yimdai bang isu pecah burom ini. Kejiktif ke bagi yo kalau ba lasanya agreement lapor kredit kita agreement kampung lok final di lapor kredit eta agreement na benda besoi tang mak ko kei bagi sokia kalau ba ka cloud tutup dan lagi ahli benda kau ini kau ke bagi merkam nang yang jong sek di merkam banyak tanya ta lagi sokia apa ini bagi cloud tutup ke ba kadai ke benda yang pakai ba bagi kerpak di office bagi ben abai sim yang agreement yang agreement dari ban saya tengino dan dari ban yo jing toy dino ba nang song joran saya kata kadega kapang ikran ni hak tok segi kapang ikindu ije dia kam semadon setia kado gaji kran menjungi bagi khang ya project ba kam semadon sia kado gaji kran jungi wada gaji thok bane ha kijinya kran ru bagi ogin khang ni kadega grita soya atas spesifik ande gaji bi jong lendo raj begitu kadai ki lomba ban kenok yang kaseng ba ikhani yang ada project kalau ke bayar lambak lah bat kepala tak lu seng kalau tak mentah kepala kan sekretari nak yang jauh seng ikan tu yang tu lomba kepala kenok yang seng mengangkat bagi ikhani yang project lebih besar dan bukan yang seng apa sim dari sejam persa ayu kenang ba pun kedai ke jija ke jija kenok kan mengem kan menjadi sumber jasa kita kuat mempersai apa dia berkeneka tutup apa sama noksa kedai ke project Grita yang atas spesifik, aduh bentar buka sedang baterai, aduh bentar adon jing baterai. Kacing don kam bentar kalau baik, habis ini kacing aja kaya tu. Merkumba ia kan tu gelat aku buat, mensuaru bagi tidur sininya. Kadang kacing aja kaya kalau tutup kalau kelam kacing menjur, kelam kacing tip tu baik banget macam. Kumba cuba nak ni, ya ni kalau tutup lama kepang nak bentar banyo jadi bersaya. Jadi kebangan yang seng isu ban kia ni lomba habang hisya ban ailat ban cenai tak projek ki pai bah nok sosong ki dei ban yo yang jing sai kana rukom ba ai kan kecaka bat halo kan bentar na leng pai nok sosong bat kum curi kurung beri ni bagi lami smart ban ya kran ban kan thok halo kan jing ai caka jong dong kran da yo lang jing menjur na ki kurung beri na ki babun kurung beri bat kum curi na ki pai bah nok sosong jadi Hasan tadi benar benar macam tu real. Dan dari itu mentaruh yang tak information kepada naleng ini ipang, hadu mentaruh ke pelaban ai sih. Dan dari lasu ai dalam nak away lapor, away pon, away sini. Oh kira ai ke sini segi. Sangat lumpang. Bagi orang mawan siap no, ya katakan kita ikut Islam tiba ketum kejipan juga. Dan dari election lasu pak bantuan nak away sini away pat. Lasu pak ban penduk nak away kamera away pat. Batang away staff sebagai pak. Kalau kena mentah nak lihat ini, ya dapat file, dah jing ujo cara uji informasi profesional, bantuklah kalau kena kecil, jangka PO, jangka PC, electrical division, kalau kecil komai, kalau kecil kecil kendor jangka right information.